laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أسيد بن الحضير. تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد. بن كملائكة بن يو أسيد هذه بهد إتادة جنغتاكم ما شاء الله. جنغ القرآن ملائكة بن أرى هد إتو فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء. أسيد على وزن فعيل. فعيل هو التصغير عند اللغة عند العرب. أسيد تصغير أسد، تقول أسد وأسيد، كما تقول سهيل تصغير لسهل، سهل وسهيل، كما تقول عمر وعمير، خالد وخويلد، وهكذا. إذن أسيد كتصغير لأسد. تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد. هم ماكدون محمد رسول الله. دون ملائكة بين هذه بهد إتنا دما كون راجان ودكون يا أسيد. يوتنا دون كلا صحابة جو ميوت دين في مودن دو بأدى كونغول لبانغول كأرانون باو إن مكونن كماندي تورين في مكة. توا لوتو بين نغاسا هبي بوري غو كونغال دون ورال تاو كانكو هيرتوريغال. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام. بعث وبعثة o sagata makka yankejo o arno wiyeteɗo mus'ab ibn umayr o arno madina ka imminande aranere fi weltinirgol julɓe ɓen yimɓe ɓen fi l'islam on ko oɗo atta nulede yahugol e saare hollitaɓe fi dina l'islam on hara wana makka. aɗo makko hari ko wona waɗede kon fof ko makka ɗon, ko kanko atta imminede naɓe e saare go'o hara ko naɓimo ko yaagol yewta jama on fi l'islam on, nodda ɓe e l'islam on fi yoɓe naata. fa nazala ala as'ad bni zurarata ahadi ashrafi al-khazraj. o ari o weeri ko wi'eteɗo as'ad bnu zurara, gooto e kohoɓe ɓen khazraj. wattakhadha min darihi maqaman li nafsih. o waɗi galle o ɗo ɗen ka o ñiiɓata ɗon kanko, ka o hoɗata ɗon, ka o wonata ɗon. wa muntalaqan li bathi da'watihi ila Allah. o waɗi wonde makko ɗo woni immorde nden fi yanyugol noddande non ka Allah. والتبشير بنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويولي نرغل weltinira jama'on wonnema o nulaɗo Allah wiyeteɗo Muhammad o nulama, awa ko o nulaɗo yo jama'on ar jokkamo. hino nafa ko ɓe heɓata kon si ɓe jokkimo, hino ella ko ɓe heɓata kon si ɓe jokkali. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. يثرب بن فدي argol jooɗo ka jonde o noddowo sagata ɗo wiyeteɗo Mus'ab ibn Umayr,
ɓe ari arande moolanande ɓe nooti nootaandu moolanandu wa kana yughrihim bihi udubatu hadithi wa wuduhu hujjati wa riqqatu shama'ilihi wa wada'atu al-iman allati tushriqu min wajhihi al-qasim al-wasim hari no weltina ɓe moƴƴa jiñina ɓe argol ka jonde ka o jannata ɗon e ka o noddata ɗon e ka o waajoto ɗon no jiñini ɓe argol ɗon welugol haala makko kan e laaɓugol dalilaji ɗi o addata ɗin e moƴƴugol jikkuji makko ɗin e jalbugol limanu mo o wondi on hara ndi jalbeni ɗin no yalta ka yeeso makko labango alqasimu wal wasimu fof ko hunde wotere mana koko laba annora on no ka lima e ka yeeso makko annora liman on no ka yeeso makko no foti ha tuma aden mo fewtuɗa on mo heɗitoɗa on tawa yeeso makko ngon no hentini haray ɗa welti ko heɗitoɗa ko kono mo heɗitotoɗa on si yeeso ngon no niɓɓiti haray an tigi a weltora ko wonɗa heɗade ko joni oɗo haala kan no weli dalilaji ɗin no laaɓi jikku on no moƴƴi yeeso ngon no jalbiri limanu aray oɗo no weli heɗade وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله هو هذا القرآن الذي كان يتلو عليهم بين الفينة والفينة بعضا من آياته البينات بصوته الشجي الرخيم ونبراته الحلوة الآسرة فيستلين به القلوب القاسية ويستدر الدموع العاصية فلا ينفض المجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله welgol haala makko ngal jalbugol yeeso ngon moƴƴugol jikku on ɗum ɗo fof no waɗude haa ɓe weltora heɗitagol mo kono hari no woodi kadi ko woni pooɗude ɓe e makko ko ɓuri ɗum ɗon fof ɗulle ko honɗum ko nde alqur'anare nde o janngayno e maɓɓe saa'i wo saa'i alfayna bimana alhin saa'i wo saa'i so o yewtiɓe haa o jannga aayeje o yewta ɓe haa o jannga aayeje o jangira hito labango hito welgo ashajiyu rahim ko hito welgo e hoore no ƴettirta hito ngon noon e no wallinirta hito ngon noon hara no laɓa nabaratu sawt hakke ma ko ɗum laɓa nanngay heɗitotoɗo on haala nanngay heɗotoɗo haɗaɗa feƴƴude nokku goo nana ko weli a dartoto fiya ɓeydu heɗade mi mana si hito ngon no weli waɗay ha wonnoɗo mo faalanoka heɗade heɗo kanko kadi ko janngayno ɗo kon hari nanngay ɓeya asara ya asiru ko nanngugol jogo haala makko kan nangilam bimana haala kan welilan ha tay be mi heɗito mi wata accutude ronkugol heɗade koko yewtayno yastalinu bihi alqulub alqasiya ɗum annayno ɓerɗe yorunoɗe ɗatina ɗe neɗɗo wa allanna lahu alhadid yani ko eltugol ɗanna ha newo istalana bimana ko hoynugol ha newo
hanki wono ɗo ni joni ndi ɗo no fewno yedda mi turindi ni newiki hata joni turoto sara layyinan min allini istalana min allini bi ma'ana ko o yewtayno kon e ko o janngayno kon waɗay haa ɓerɗe yorunoɗe ken ɗe ɗaata ɗe hoya waɗa kadi gite yorunoɗe ken waɗa haa ɗen gite wulla gonɗi ila istidrar bi ma'ana ko argol buy ila ɓe innayi yeyre nden e no mari ɓiraɗam buy ɓiraɗam noon sakitade mi mana ɗo kadi gonɗi ɗin hay yitte ɗen no yoori ken wullata e yiiɗa wonɓe nden no yoori wullata kono ɗe ayaje waɗa ha ɓe wulla ɓe immotako ka ɓe jooɗi ɗon si wona hara yimɓe heyɓe go'o naatika nder l'islam si jooɗama immatake hara woɓɓe silmali ɓe tawta yimɓe l'islamu e limanu ɓen si innama kata'ib ko groupe molanaɗo ka larme si senditama waɗama groupe aji oɗo inne katiba oɗo kadi inne katiba oɗo kadi inne katiba jam on wona kata'ib joni si innama kata'ib ko groupe mam molanaɗo e nder larme ko innete katiba wa fi dhati yawmin خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلس عند بئرها الأذبة في ظلال النخيل يندقو خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير سيقول يلتني هورمم إن خرج فلان سو يلتني قد ما ويلتدي قد خرج فلان بي يون يلتدو قد أودا يلتدو هاجينا يلتدى من تكا حرف الجر يتعدى بحرف الجر خرج به ودخل به وذهب به أو معه تيكو كانكو تم ودي أو توركا غدو أولا تم فاعل داردا أسد بن زرارة ويلتدي إكودو مكو أم مصعب بن عمير في يبيدوي إجماع إنغول غورول ويتي عبد الأشهل في o yewtuɓe fi l'islam o nodda ɓe e l'islam o ɓe yehi ɓe ɗiɗo haa ɓe hewtoyi e ngesa e nder gese bani abdul ashali ɗen ɓe jooɗi ka takko woyndu welndu ndun ka ley leɗɗe tamar ɗowdiije tamar e yewtino wondema bi'ir ko muannas بئرها الأذبة معناكم أنس وبئر معطلة وقصر مشيد فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون موبي إهور مصعب جمع وبه مبه هذه سلمي وبه مبه كرينا فعلا نند وفدي هم ندب مويلتين رب ندان لهم يم بن فون هدي تنيمو ويلو حديث يوتر مكو ننو نانجيبه yewtere makko nen no nangi ɓe weltori yewtere makko nen فجاء من أخبر أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وكان سيدي الأوس
بأن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة غير بجودك بانجي سبيدو كزرد مقبدو اللي دوجي هبه يوتا goɗɗo ari hollide usayd ibnu hudayr e sa'd ibnu mu'adh ko ɓeeɗo ɗiɗo wonno kohoɓe awsu ɓen wonnema de awa yo hewtu on o wonɗo noddude iwruɗo makka wiyeteɗo mus'ab ibnu umayr o ari haa ka takko galleji mo on ɗo ko suusinimo noon haa argol ka mo on ɗo ko o wiyeteɗo as'ad ibnu zurara on suusini ɓe فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير لا أبا لك يا أسيد انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم لا أبا لك من يوتين أنتم عربوا بمبولا كان هذا أنتم إسائقو سبو weltare e sa'igo sabu seytane so wondigi seytini e sa'igo inna la abalak e sa'igo kadi so weltigo inna la abalak mana a wasi bamma yani bamma maayi accima ko ɗum kono wona ɗum ɓe faandi ko imma tawi hiɓe seytini moodi a jaasi a jaasi si tawi goɗɗo no ara waɗa hunde kaari kama haray fusa a wata wadde haray a jaasi modibbo ko ɗum ɓe faandi haala kan wona wondema yo baaba on tigi maayi ko noon ko hollugol wondema haray o jaasi kanko o wi immo yaha tawa o suka arɗo ka galleji me'en ɗo fiyo o murtin lo'uɓe men ɓen o ɗayna mana o aybina reweteɗi men ɗin haɗamo toŋanamo hande kadi tippugol ka galleji men ɗo ɓaawo hande yahu haɗamo inna hara o tippali ka galleji men ɗo hande kadi ثم أرد فيقول وهكني دون ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيت كذلك وي كهن ودم مما سوانانو أو كبيتو نيني أن تسوك ما نيني أن موضو ويرنمو ويدر أسعد بن زرارة himo yaadude e makko kaɓe fokkiti o himo takko makko himo hiwimo ko min tigi immotono mi yaha mi ittana en o ella ɗo kono ko ɓiɗɗo nenanto so ko wernimo ko kanko e makko woni jindudude kaɓe woni yaadude ton fof ko sabu on ɗon ɗum haƴata mi yaha min tigi mi waɗamo goɗɗum ma mi tonganamo hara suusta fillitade أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان ولما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب ويحك يا مصعب هذا سيد قومه وأرجههم عقلا وأكملهم كمالا أسيد بن الحضير فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له هذا بجوجنو لبي هولوكي ومن تحربا وبحبيبتكم ستين جودي بأنكم نكو كافة سيف وجدتي وفكتي
mo fokkita guerre molanaɗo ko ɗum ɗon ƴettata hawre tosokere ko ɗum ɗon haɓirte hari o fokkiti o yehi yaagol tawa oyaka ɓe jooɗi ɗon ka ngesa As'adu bnu Zurara haynimo ka woɗɗi himo ara en he Mus'ab he Mus'ab a Mus'ab way haka ya Mus'ab a Mus'ab ay o won arde to ko o woni hoore musidal maɓɓe ngal fuu ɓurɗoɓe fof hakkil ɓurɗoɓe timmude ko o wiyete Usayd ibn al-Hudayr si Allah walli o naatika l'islam yimɓe buyi naatira e l'islam on sabu makko awa gomɗu Allah e makko mana fewtu Allah laaɓa pos laaɓana Allah fi noddugol oɗo ka diina yaranamo doy hayni ko en arde wonni si o ari laaɓan Allah fi noddugol o yaranamo no moƴƴiri fi no o jaɓira si o jaɓi yimɓe buy naata l'islam sabu ko o naati ko waqafa Usayd ibn al-Hudayr ala al-jam' والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة أسيد بن الخضير أري ودري هور جماع فون جودينو هدئتاد مصعب بن عمير وفوتي مصعب بن عمير دم مكة أسعد بن زرارة وفوتي به onni ko honɗum itti on kam on addi on ka hoɗo amen ga honɗum itti on kam on addi on ka hoɗo amen ɗo ko hommo newinani on argol ɗayna ɗayɓe amen ɓen mi faala yon immo yalton ɗo heña si tawi hiɗon faalana wonkiji mon ɗin moƴƴere manan kala faalaɗo mo on wuurude tawi no wonki munkin no hitti e mum awa yo immo haɓana onon ɗo ɗiɗo faalaɗo wuurude o e yaltuɗo heña tawi noon on faalaka wonkiji mon ɗin awa jooɗe فالتفت مصعب إلى أسيد بوجه المشرق بنور الإيمان وخاطبه بلهجته الصادقة الآسرة وقال له يا سيد قومي هل لك في خير من ذلك مصعب فيوتي مكة ondarimo yeeso makko jarbringol limanugol o yewtimo haala laaɓuka haala nangayka goɗɗo o wiimo ko an yo hoorejo musidɓe mum ene mi hollatama ko ɓuri ɗum ɗon moƴƴude ɗo e membinne gere piiren inna wareme menen ɗo fof meɗen jooɗi a sikkude mi wata yottade mani ene accimi holle ko ɓuri ɗum ɗon yomi holle ko ɓuri ɗum ɗon moƴƴude Usayd wi wama huwa ɓenni ko honɗum ɓuri ɗum ɗon moƴƴude qala tajlis ilayna wa tasma'u minna fa in radita ma qulnahu qabilta wa in lam tardahu tahawwalna ankum wa lam na'ud ilaykum jooɗo ɗakko amen ɗo heɗitoɗamen so tawi komin woni wolude komi welima jaɓa tawi noon welalima min immoto ɗo min yaara nokku goo min artata ɗo hande kadi nakko min iwɗo falla joni gasi jooɗe heɗoɗa so tawi welima min wona si welalima min haɓane mi ɗaɓɓay ka min yaara فقال أسيد
laqad ansafta no ɗo on a ñaawi goonga a ñaawiri goonga yomi heɗo simi heɗaaki on yahay simi jaɓi yomi jaɓo simi jaɓaali on haɓane ɗo o gooto gañaaki oya gooto gañaaki oya ko so wiino ko bee men woola ay ɗo min woolay ɗo yiɗɗaañira bee min woola ɗo min mineeno gere yiɗɗaañuɗaa a nanay ɗum ɗo weluma mettuma o innaali ɗum o inni jooni accu men woola si tawi weliima jaɓa si welaaldema min haɓana wa rakaza rumhahu fi l ardi wa jalas o ƴetti toggodu makko ɗum o fempi ka leydi anndi ko njaare saɗa jogii jooni leggal aɗa waawi wadde ni leggal ngal daro ɗon o jooɗi fa aqbala alayhi mus'abun yadkuru lahu haqiqata al islam on tuma mus'abu fewtimo kanko o fuɗɗimo yewtude ko wonno woni haqiqa l islam on tigi wa yaqra'u alayhi shay'an min ayati al qur'an fanbasatat asariruhu wa ashraqa wajhuhu on tuma ko ñirɓinino kon ko seetinno kon iwi few yeeso makko ngon hentini ngo jalbi wa qala ma ahsana hadha alladhi taqul wa ma ajalla dhalika alladhi tatlu enni kaawe labeede koko wolu wonɗa wolude ɗo kaawe kadi teddugol koko wonɗa jangude ɗo kayfa tasna'una idha aradtum ad-dukhula fi l-islam ko honno wardo ton son faalama naatude gal islam fa qala lahu mus'abun tagtasilu wa tutahhiru thiyabaka wa tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tusalli rak'atayn mus'abu wiimo yaha lootoɗa loongal janaba laɓɓina conci maɗen ara jantoɗa shahada on sa gayni juula darɗe ɗiɗi fa qama ila albi'ri fa tatahhara bima'iha o yimmi o yehi ka wuyndo o joogi ndiyan o yehi ka sera ɗa o laɓɓini o ari o wooli kalimatu shahadati on ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh o juuli darɗe ɗiɗi فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين إلى نينده دنت الإسلام قال بيدوري غوتو be innete be ko kohoɓe arabu ɓe andaɓe ɓen nin ñande e hoorejo kadi e hooreɓe awsu ɓen ɓe annduɗa ko limaɓe ko seeɗaɓe kana yulaqibuhu qawmuhu bilkamil lirajahati aqlihi wa nabalati aslihi wa liannahu malaka alsayfa walqalam إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى هذه بجمم تمّو sabu seegugol luggugol haqqille makko e moƴƴugol lasli makko e tawde kadi hade mo hawtindiri piiji ɗiɗi kaafa kan e karambol ngol hade Allah no wallimo mo hawtindiri ɗiɗo ɗiɗi e hoore ko wowno piiro kon ko waawi kaafa kon e ko waawi ndagawal kon hade o woopata so o fampike e hoore ɗum ɗon hade ko wawnoɗo janngude mo waawi windude hakkunde jama
te janngoɓe winda ɓen no fanɗi e maɓɓe cheikhu nadir yani ko ɗuuɗa hay e seeɗa si innama nadir hare no fanɗi ɓuri qalil hakke ma tawi on tuma janngoɓe winda ɗuuɗa e maɓɓe ɓayru o naatigal islam o wonno sabu Sa'd ibn Mu'adh imminnoɗomo yo yaw o haɗa ɓe on kanko o wonno sabu on ɗon kadi ari naatigal islam sabu ɓeeɗo ɗiɗo jama moolanaɗo e yeew Aws on naatigal islam ko tawde Aws e Khazraj ɓe fof ɓe naatigal islam ko ɗum waɗi haa tawi jooni madinatul munawwara woni nokku hebiliiɗo jaɓɓagol no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seeno ɗon ɓe waɗa ɗon dawla maɓɓe ɓurɗo janɗo ɗon e dawlaaji ɗin tawno ko qabila gooto naatuno oya qabila jaɓataano no laaɗo ara ko tawde qabilaaji ɗin ɗiɗi no jaɓi ko ɗum waɗi si no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam waawi arde madina enen ko deftere wonɗen janngude ine waawi janngude ɗo fii Usayd ibn al-Hudayr fof e ndeer jonde wootere yahen kono koyen naɓu haqqille meɗen haa ñannde ɓe wuuruno feendo ɗum ɗo waɗayno ko ko woni waɗde ɗo o yaawiraano wonɗe yewtirde ɗo ni ko waɗayno ɗum balɗe e lebbi e duuɓi ko waɗayno ɗum e saa'i juutuɗo kono an siɗa janngude ɗo a sikkelan ni jooni ƴettu hoore ma feewno ɗo yaha e jama arda e miijo ma arda e goɗɗum ko ɓen ɗon on fof ɓe annda fii mum ma ɓe jaɓa fii mum hay si ɓe anndi ara jooɗoɗa etoɗa haa faamondira e maɓɓe ɓe tawte e ko wiiɗaaɓe kon ɗon anndoto si tawi golle ɗen no hoyi e si ɗe hoya a wata anndude si golle ɗen no hoyi e si ɗe hoya haa immoɗa adda e feere e jama ɓe tawtama e feere ma nden few etoɗa ɗon haa ɓen ɗon fof tawte ko on tum andata tawi ko o Mus'ab ibn Umayr ko wonno gollude ɗo kon siko golle newiɗe e siko golle sattuɗe jooni noon Allah subhanahu wa ta'ala on o elti yimɓe ɓe Mus'ab wawata huwondirde law sabu ɓen ɗon Allah newini yo waawa huwondirde luttuɓe ɓen wonanoɗo yewtede fi l'islamu tawi kanko wona o julɗo on no yi'irta yewtere nden noon wona noon an yi'irta ɓayro a jibinama tawi ka julɗo ɗum kadi ɓe faamen ɗum ko haqqillaji meɗen ɗo an a jibina a taw ka julɗo joni ko wonɗa yewterde ko hakkude masalaji seeɗaji e ɗuma jikkuji seeɗaji ɗum ɗo e ɗum ɗo amma oɗa tawi mo wona julɗo on fuf no yi'irta yewtere nden noon wona noon an yi'irta yewtere nde wonata gootum tammun noon qur'ana wonanoɗo jangede on koye ɗengal ɓeeɗo wona jangede ko ɓe yewteno kon ka taraw e ka cuuɗi e ka ɓe tumbodirta ton hade ko ɓe mantorayno ko wawgol haala arabu ɓen ko ɗum ɗon Allah okkornoɓe wawgol haala ɓe mantorali cuuɗi ɗi ɓe darne ala ko ɓe yewtata kon fof ko fi khiyam e khayl e bayda yani désert e tilli sohoy e kaafa si ɓe yii ndiyam ɓe manta fi ndiyan ɗan hay goɗɗum ala ɗum Allah noon okkori ɓe wawgol haala hade si ɓe wowli haala kan a jiñay weltoɗa
weltoɗa sabu ko nanɗa haala kan ko hakke ma ko haala kan foti joni noon qur'ana o ari tawi ko qur'ana o yewtata ko no foti ɓuri haala maɓɓe kan hunde nde wawɗa wonde wawɗa si goɗɗo ɓurima e nden hunde ɗon a teddinay on ɓurɗoma ɗon hunde nde annduɗa nde ɗo ina wawi nde moƴƴa goɗɗo ara o ɓure ɗon on noon a teddinaymo enne oɗo nani ko noon qur'an on ardi joni Mus'ab ko ni o etori ɓayru o ari Asad ibn Zurara ƴettimo no jindindemo ka ɓeya Awsu e Khazraj joni noon kanko ka Khazraj o jeeya Awsu e makko baɓe maɓɓe ɗon Usayd ibn al-Hudayr e Sa'd ibn Mu'adh o eti ɓeeɗo naati hande kadi tawi joni Awsu naati Khazraj naati ka Usayd ibn al-Hudayr naatuno ɗon uli'a Usayd ibn al-Hudayr bil Qur'an ko wala الحب الشديد يسمى ولع الحب الشديد يسمى ولع أولئ يعني بصيغة المجهول أسيد بن الخضير بالقرآن معنى ويدي قرآن كأناتنا كالإسلام ويدي قرآن كسان منذ سمعه من مصعب بن عمير ولع المحب بحبيبه وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد الأب في اليوم القائل وجعله شغله الشاغل طبعا دفتر كويندلا للمطالعة في اللغة بيدقول واو اللغة العربية كوك إي كلمة جدوني ودد فوق فيها واو ولد عرب أولع ولعن كفيها عنده ونما جيجول سينغول لوجي ولع ويته يونو إني ولع المحب بحبيبه جيجول كو هذا يدا تجيدو منكم ويدي برانون جيجول hattugol ka giɗo yiɗata giɗo mum ɗo o ari o nangi qur'ana on o jokki qur'ana on no annduɗa no ɗonɗa ɗo hawjirta noon fi yahugol ka ndiyam welɗam ɓuuɓuɗam woni ñande yaasi wulɗo alyawmul qa'ir no annduɗa ɗonɗa ɗo no yiɗiri noon ndiyam ɓuuɓuɗam welɗam ñande yaasi on wuli no annduɗa ɗonɗa ɗo no yiɗiri noon ndiyam ɓuuɓuɗam ko noon kadi Usayd ibn Hudayr yiɗirno alqur'an gila nan ñande o waɗi qur'ana on golle makko kanko fa kana la yura illa mujahidan ghaziyan fi sabilillah aw aakifan yatlu kitab Allah Usayd ɓaawo on tuma o yiyataake so wona alhaaliji ɗiɗi alhaali arana on imo yehi jihaadi imo yehi haɓoygol fi Allah si jihaadi artama ɗo e jihaadi fokkiteede mo ƴetti qur'an on himo jogiinde himo janngude so arti ko qur'ana on ko iddatamo ɗon ko fokkutugol yawgol jihaadi kadi wa kana rahima sawt mubina nutuq mushriqa al ada تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس ويقولوك أنه يودده hari himo laba hito makko ngon no laba ɗengal makko ngal no laaɓi no jangirta noon no jalbi no welaynomo ko ɓuraynomo welde janngugol alqur'ana ko si jemma on deeƴi sakkanal leyli se fuu ɗaanike ɗaanotoɓe ɗaanike on tuma wonkiji ɗin fof deeƴi laaɓi si jemmini piiji ɗin fof deeƴay
no annduɗaa yaasi on deeƴini noon ko noon kadi wonkiiji ɗi woni deeƴirde miijooji woodunooɗi ñalorma ɗin fof ɗi ɗuytoto jemma faaleeji woodunooɗi ñalorma ɗin fof ɗi ɗuytoto jemma piiji ko wonnoo ko ñalorma fof Allah ɗuyteeɗi fof jemma ko jindetee kon ɗuytoto hitooji ɗin ɗuytoto golleeji ɗin ɗuytoto hannde kadi hay wonkiiji ɗi miijooji ɗin ɗuytoto piiji ɗin fof Allah ɗuyte o jaala leyla sakan yani o waɗi jemma on ko deeƴirde be piiji ɗin deeƴa jooni ngo tuma fof heɗitii fof deƴƴi ko ɗum on tuma hito laɓaango anndotoo e ndeer sonko hito laɓaango anndotaako e ndeer sonko goɗɗo wataa taskaade e ndeer sonko goɗɗo wataa miijitaade luggina miijo ko si deƴƴii on tigi heɓanoo o miijitora kanko noon ko honno ngo waɗnoo o acceena haa jemma si o fuɗɗo janngude wa kana sahabatu alkiramu yatahayyanuna awqata qira'atihi wa yatasabaquna ila sama'i tilawatihi فيا سعد من يتاه له أن يسمع القرآن منه رطبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذه صحابة ببوي وقتنين ييلا مجا andugol sa'iji ɗi o jangata ɗin e mu'um e doga ɓe adondira heɗagol mo welo welo woodani kala on mo Allah on newnani yo nanu qur'ana on hara himo hecciɗi no o arduno noon e juuɗe nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yani nanirgol mo himo janngire no o ardirno noon e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo Allah nanni ɗum hara on arsikama qissa on ɗo no juuti mi etoto mi daro ɗo fi darsel qadim mo etoto en gaynitoɗen mo Usayd ibn al-Hudayr soɓe yewtiri ɗo ni mo jogino goɗɗum honɗum wawgol alqur'an e welugol hito e welugol hito so yi sahaba ɓen adondiri heɗitagol ko o janngata kon tawno hito makko ngon no weli hito ngon welugol hito ko dokkal woto goɗɗo kadi e yawito ngal dokkal ɗon mo heɓingal wata o mantor yo o jarno Allah subhanahu wa ta'ala mo heɓanlingal yo eto o moƴƴina ber won o waawi moƴƴinirde noon hito moƴƴo battinay e bani adama siko qur'ana siko gimol siko yewtere ko woni wo ko woni si hito ngo moƴƴi ɗannay neɗɗo ɗannay mo ɗum waɗi a tawa e suumayeje ɗen jama on ko ɓurata welde ɓe ko imamuɓe ɓurɓe marde hito laɓaɗo ko ni bani adama tagira ko ni neɗɗo wayi no wela mo hito laɓango no wela mo kadi photo laɓango ayiye laɓaɗo tum weltoɗa ayiye kanuɗo tum ñirɓinoɗa ko ni tagira de kono ko on tigi aru gollitira ko saɗi am wi kon hata o toñaali kono Usayd ibn al-Hudayr Allah okkimo hito sahaba ɓen harino yahude heɗitomo mana heɗitagol marɗo hito labango wona yiingo juulugol e ɓaawa imamu marɗo hito labango wona faale aduna ko fitra yon noon no dago ko woni jon hito ngon woto o
dewir hito makko ngon yo wono aade neɗɗo julɗo ka wonata ɗon o jogo hoore makko lanni kono ta goto en hande kadi ko yaagol juula ɓawa weeɗa ko yiingo tun noon ko hollitare tun noon ko ɗum ɗo kadi aybina fof kadi piiji ɗi fof kadi wona e wona hande kadi ko yo kaano tun non ko laaɓa kon no laaɓa ko foti kon no foti ko weli kon no weli ɗum wataki ittede tabi ala sharia joni noon koye ƴunɗo fof gollitire ɓe misane char si gollitirama ɓe misane char haɗa hande kadi no dagani en waɗa goto min hulu من دار هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعم. وكلمة عذبا طريا. كلمة طريا أن كنتم في طريق كيتشو هون هيتشو هون سلا ittama honno dalan si mangore ittama mangore heccere no ɓuri mangore ñolde no ɓuri mangore wonde ha yoori si itta tamarore heccere no ɓuri wonde welde lewñude e ɗi tamarore wonde ha yoori tewu kadi heccu ngon ko ɗum noon ɓuri welde e ɗi tewu wongo ha ufi ngon donc piiji ɗin fof ara non mum on no wayi noon no ardi noon no woniri noon ara noon piso haɗa hunde sansali ko ɗum ɗo woni tari faami no wawi wonde ñaameteji ɗin fof no ñaamete arano on atti ɗon no wordino noon tigi hala hay hunde sansali ko on woni tari joni noon qur'ana on janngugol mo e juuɗe nulaaɗo sallallah alih w sallam ɗon on ko noon tigi wonirno joni noon janngugol e janngude juuɗe nulaaɗo sallallah alih w sallam e yiyay ɗo joni nulaaɗo tigi no heɗitade o Sayd ibn Hudayr qissam ara joni inchallah imanama no hecciɗi si innama hunde no hecciɗi yahu aduna Allah fof no yiɗi ko hecciɗi huɗo hecco e huɗo yorko ko ɗum wonki jiñanta ko huɗo hecco leggal keccal e leggal yorngal ko ɗum wonki jiñanta faami ñamete gaynaɗo defede joni e defanoɗo gila hanki a faami ko wona noon piiji ɗin fof ka hecciɗi ɗon haɗa ko ɗon ɓuuri hittude joni noon o sahabajo ɗo hari o jangge qur'ana on no wuriri noon tigi wasi ko joni woniri ko ɗum ɓe faandi mum nam oustaz kono fayin on kalima ɗon kadi waɗi rawafida min ɓe janda e dambugal maɓɓe goo ɓe yewtati mahdi mouhammad ibn al hasan al askari ɓe inni wondema yaltinoye seydina aboubacre ne siddiq omar bun al khattabe ɓe wi gaddayni tariyayni gaddan tari bimana ɓandu ɗum sansake tus yani gad o tari bimana ɓandu ɗum hay woni sansake yani ɓandu ñolali ƴiye helali famine eyyi ko ɗum woni so tawi inna tari mana mimam baqiya ala khilqatihi al asliya ko ɗum woni tari nam Mus'ab ibn Umayr yani duuɓi makko fendo feƴƴinta Uhud galema noga e seeɗa noga e seeɗa tañƴinaki o timmini capantati fendo o sehindina Uhud ko Uhud ko ɗo wimi odduma ko sappo e goɗɗum ذن قرانا سيرته أو سناتي إلى سيرته كان شابا منويننا أتاحت له الفرصة أو فرصة يعني هبي إتاحت الفرصة نوينا نقول أنتي هون أتاح يتيه ما نقول نوين نقول هون لا والكسل ولا والبي والإبانتال